laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Allahu cippini Qur'anu deftere e on jemma lewru konturuye inde fewna e laawol kisiye. Allahu cippini Qur'anu deftere e on jemma lewru konturuye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan الذي أنزل الفرقان في ليلة القدر وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على أشرف المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسيب جلبة الدبي على من سلمني ونكلك ونيرون ميوي ونكلك وسادي كتولي كايميسيون من ألوال في سوماي نهاري هند كايميسيون من ألوال في سوماي دو هيدن ريسوفا كرموكو من تدبي أستاذ علفا ليج كرموكو من إمام من كتي وانا من إمام كجول من مسجد تقوى هاري كرموكو بدو كرموكو إن شاء الله بألس وانتلانيونا نيوغول جنغا كاليدي سوريا دون ألس وانتلانيونا بيوغول جنغا تنبيتون كدبلوم يونيفرسيتير هاري سبيسيالتي مابيونكو أصول دون هاري هند إن شاء الله بيونوريان بريزنس مابيون هاري de weltani be toro subhanahu wa ta'ala mo ide joddi donc hare kam ko be hande be weltani do inshallah mawdu mo wonde yodde do hande ko golleji hana e tinna de ninga sumaye hande ka video be ngarano e yewtano fi tubu buye wonde mo sumayon hana jabborede tubugol hande no inshallah en tanyi nyaare jama on be tubi battiki Allah subhanahu wa ta'ala iman mabbe on beydike donc hande non be hare en tubi hande kadi ko hikkoto inshallah ko tinna gole gollugol golleji mojjide din donc hande kam ko be inshallah be yewten ka sumaye ko golleji goddi golleji mojjidi hondi hana tinnanede inshallah donc no mara ustaz ara en tanjini inshallah golleji no jehe golleji hana in urede tinnanede inshallah jangol qur'an laylan wa naharan ara ko naforeji honno woni e dumagol jangol qur'an inshallah ko sumaye on mardon ko yotonge dum non. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ara enen yetti Allah subhanahu wa ta'ala tawnudo en ndu lewru sumaye teddundu do ara hiden andi boyno yelino yondu tawbe kono no wodi be muyanaka tawi mayi ado yondu hewtude hare enen Allah subhanahu wa ta'ala tawni en do lewru do hare ko jannugol Allah subhanahu wa ta'ala hare alquran are nden no jeya ko buri mojjude e wadugol ka sumay jangol alquran are nden sabu fi honnun hare kala ko winda ka hore leydi do ko alquranare ndem buri teddude sabu ko gol ko kayre woni dalol Allah gol joni non dalol Allah gol Allah subhanahu wa ta'ala no burni lebbi din fo burni sumaye ko hondum sumaye burdiri di lebbi fo ko sabu alqur'ana jippike e lewru sumaye dum Allah subhanahu wa ta'ala dali shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hare dalol makko gol jangugol dalol makko gol ka sumaye sabu hare sina sumaye sa jangi da mari baraji din sowindirte kono non tentini non kadi ka sumaye hino jeya kanyum kadi ko moƴƴinani jangugol alqur'ana ka sumaye sabu alqur'ana on bay o jippike hare ko e sumaye tun seydina jibril jippotono jannanu laado sallallahu alaihi wa sallama be jangida alqur'ana re nden hitande ne nulaado fe'inno nden seydina jibril jippino jannibe nde laabi didi dum don jippingol malaika be fi jangidugol e nulaado sallallahu alaihi wa sallama sabu hiden andi seydina jibril ko kanko teddi buri malaika be fof jonno nulaado kanyum kadi ko kanko buri kambe buri teddude buri yimbe ben fof jonno ben non dido kala fottude e nokku gotum be jangidande dum holli wonde makko hunde hittunde haray ko dum wadi sahaba ben kanyum e salafu salih haray be do be famuno wonde ma dalol Allah gol no hitti ka sumaye sabu sey ndari sayidina Uthman ibn Affan be ni wonde ma hadi be jippina laabi 60 e lewru sumaye Imam Malik be naneten sahibul mazhab be do kanyum hari si tay woni sumaye hewti kala ko be jannayno ko wiete majlisu tahdith bi mana defte hadisa de be jannayno de muwatta Malik be darnayno darso on be jannata hande kadi hay fuy sina alqur'anare nden Sufyan ath-Thawri kanyum kadi be do fu cerno be on non kanyum kadi si tay woni sumaye hewtino hande kadi hay fus deftere fuy o jangatano mo windatano haray ko dum non o jokki dum non holli wonde ma haray alqur'anare nden ko hittunde hiden duande jangude nulaado sallallahu alaihi wa sallam maki alqur'anare ndende wono yai tefanowo jangowo nde on yawmal qiyamah tentini non jangowo on de kadi ka lewru sumaye jonno hare sen inni jama on yo jango alqur'an on ka lewru sumaye nayo jama on innu tum be jippina sabu hare hide mari buyi wadube ka haqqille mudum ko bebe jippina be jangira wuru kono ko dabba haysi ko aya goto janguda ko ya jangumo faama mo hutoramo
ko yinete kon at-tadabbur ko wiyete kon jangugol mo wondo harano wonde ko wiyete tasakuye taksoda dabbita haray dum non dabba sa jippini non de wotere haray alhamdulillah ma laabi didi ma laabi tati kono haray hiden tori jama on wakkilagol jangugol dalol Allah gol e lewru ndo Allah subhanahu wa ta'ala jippini alqur'ana re burde teddunde din e lewru kadi de sayyidina jibril jippatono jangida e nulaado sallallahu alayhi wa sallam nulaado sallallahu alayhi wa sallam kambe hari inne wondema hari be jangayno alqur'ana ka suumaye hari dum don holli wondema alqur'ana nde hinde hana jangede ka suumaye mojja non hiden tori jama on jogondirgol sabu ko don tu wawda rewde yewtide Allah subhanahu wa ta'ala defte romanji windade e defte science géographie e ko nande mudum astrologie mathématique hari dum non fo sa jangi ala baraji ka jangugol ko sa walli julbe ben e den gande don jogorida baraji alqur'ana non jangugol halfere den tu hida mari baraji tentini non si tay woni ka sumay haray jama on tora haray dumagol e jangol alquran arne wonno mi yewtirni salafu salih ko honno kambe be famirno ka sumay be tertoto no peji din fo be tindo alquran arde ewa musidɓe julɓe tedduɓe ɓe nani kalama koɓɓen ko yewti hen ɗo komi torki subhanahu wa taala waɗa yimɓe duumiɓe janggol qur'an hada ko janggande wonde kadi tasakuye e wanam cheikh joni noon sewi won tigui woni inchallah jaɓɓori sumay tubugol on tigui kadi woni neɗɗo duumiɗo janggol qur'an wono andirɗe noon yimɓe sala feƴƴuɓe ɓen hade ko golle honde kadi o hani tinade hikkugol ɗo inchallah haray kañum kadi hiɗen toro jamma on kañum kadi fayi si tawi woni ɓe duumi ke janggugol de ɓe duumo kañum kadi e waɗugol qiyamul layl bimana honɗum ko wiyete kon salatu tahajjud ma ko wiyete qiyamul layl ma ko innete salatu at-tarawih bimana nafugol gol kañum kadi haray no hitti ñalorma ko on tigi horu jemma on tigi nafa sabu haray en inni wondema naafilaji ɗin fop ko ɓuri moƴƴude ko ya waɗude ka suudu kono suumaye on kañum ittintina si tawi ko salatul jamaa haray ko ɓuri moƴƴude ko en fottu ka julirde naafo wano no hadis on tabintini ni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓidiri jama on nde wotere ka laabi ɗiɗi laabi tati jama on ari mooɓi ɓe sali naafingol jama on fi wata wonan en inne wondema farilla kono haray ko wiyeten jama on kon haray koɓe hittin kadi e naafugol jemma saabu haray surtout noon fewndu e ɗi jamanuji ɗi fewdiɗi en ɗo jamanuji fitan hare fitinaji no sakiti e nokkiyel ɗin fo mo kala no mapude e ɓeygure mum mo kala no mapude golleji muɗum haray ko wiyete ɓaytu woni ko Allah subhanahu wa ta'ala dali ud'uni astajib lakum haray ka suumaye kadi haray ko ñalaɗe ɗe tawata hara inne wondema seytanuji ɗi no haɓɓa yurmede Allah nde no juuri e jama on leere ɗon si yimɓe ɓen tori ke tun Allah subhanahu wa ta'ala ko faala ko Allah jaabinayi joni noon haray hiɗen tori jama on kañum kadi yawgol naafugol ngol ka juulirde ko wiyete ko qiyamul layl aw ko wiyete ko salatu tahajjud ma ko wiyete salatu at-tarawih haray non kono sen yeyi ka juulirde yeyi woɓɓe juulete tun laabi ɗiɗi ɓe doga wallahi haray ko hanuno kon koyeɓe timmin kono noon ko darɗe jelu juulete haray ka sariya happaka hiɗe mari juulu innaɓe ko 13 nde mari nogay hiɗen andi imamu maliki kañum juulayno ha capantati e ko fawi ɗum ɗon fof haray koyen jogui to ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗon wasari'u ila maghfirati min rabbikum Allah subhanahu wa ta'ala inni falyatanafasil mutanafisun no wawirɗa juulirde wo ka suumaye haray no moƴƴi haray hiɗen tora kañum kadi ñiiɓingol o sunnanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam naafugol ngol on tigui wakkileteɗen fof tabita ha surtout noon sikaka juulirde yawɗa juuluɗa dariɗa ha wondema gayna naafede sa heɓali noon feere ma ɓeygure ma nden a tawi si tawi woni a yehi juulugol ka juulirde tun ɓeygure ma nden naafoyta haray ɗum kañum kadi no sellane ka sariya wonugol naafina ɓeygure nden sa andi wondema sa yehi ka juulirde kamɓe ɓe naafata ɗum ɗon fof haray ko holli ko wondema haray koye wurnu toon ɗon kadi sunnanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray noon komi faala anditino jama on e hoore naafugol ngol ko ɗaɓɓa kon hina yo si jama on kadi sikku haray naafugol ngol ko juz'un mina siyam sikka wondema si naafali haray korka mum boni o haray korka ma kan bonali naafugol ngol ko feere korka kan ille wondema ko feere kono ko siɗi hawtodiri ɓuuri moƴƴude haray hiɗen tori jama on surtout noon wano gollayɓe ɓen yoɓe etteteɗen fof ɓe wawa ɗettugol congé si tawi woni heɓe mari feere no goɗɗo ɗettirta ni congé yaha lagine yontigui ɗettir noon kadi congé fi wurnutugol ɗe ñalaɗe tedduɗe ɗe ñalaɗe ɗe tawata hara annabaɓe ɓen fof immino e majje
suumaye ñiiɓini allahu subhanahu wa taala ko yuɓirta on tigi ko aljanna allah dali innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbu innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un hari allah inni wondema ɓe naati aljanna ɓe jaɓɓorama natugol aljanna sabu honɗum hari himɓe moƴƴinayno kuuɗe ka aduna fewdo ɓe wonno ka aduna honɗum noon ɓe waɗayno hari ka jemma hun ko seeɗa ɓe walotono ko seeɗa ɓe walotono ɓe immotono ɓe wurna bimana haray nafugol jemma no moƴƴi tentini noon ka suumayeje haray ɗum ɗon kadi ko hunde ɗaɓɓade ka suumaye etagol eteteɗɗen fof tawe naafila on e jungo e juulirde ka tawata naafay si tawi woni a heɓata feere yawgol toon sa andi ɓeygure ma nde naafata haray naafinaɓe an tigiri fi on wurnuto o sunnanulaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe tedduɓe nani torki subhanahu wa taala yo mawni fima ko kaɓerde men ha woni yimɓe ƴettoɓe congé darotoɓe jemma e juulugol inchallah woni ka cuuɗi men ma ka juulirde on jarama cheikh nam joni cheikh haten dasika suumayi haray ko heewi kon musidɓe men ɓen hino adotira en général mo kala hino faala yeeyi hunte ka mum ene no waɗi moƴƴere particulier ko woni e fii ɗum haray hiɗe mari hadisaji heewɗi haray ko ɓaytu woni darsu on no fanɗini ɗum ɗon en wata waɗo darsu goto kanulaɗo sallllahu alayhi wa sallama e maaki wondema kala huntinɗo horuɗo haray mo mari baraji yeru ko huntini kon bimana sa huntiniri goɗɗo million ji andu ko ɗi million ji maruɗa haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi maaki wondema kala huntinɗo horuɗo haray ko o yoɓirte ko aljanna haray ko nemaji molanaɗi haray sabu ka suumaye hiɗen duwa kañum kadi andutude sabu hino jeeya e hikma fi suumaye on andingol jama on kañum kadi woɓɓe sa immike bimbi ha e kikiɗa ñamali on tigi so e heege joni noon woɓɓe kañum ko ɗum ɗon wuridi e muɗum allahu subhanahu wa taala shar'ini horugol ngol fi yo haaruɓe ɓen andi tan weelaɓen ko ɗum waɗi haray hiɗen yamira kañum kadi si tawi woni ɗa wawi huntinde wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi honɗum allah subhanahu wa taala daali miskinan wa yatiman wa asira haray noon kadi kadi haray ɗen tori a jama on surtout ɓe allah subhanahu wa taala newnani ɓen yo on tigui ndaaru ko woni wo wallito ɓe ala moyen ɓen fino huntinira fi heɓude ɗi baraji mawnuɗi ɗo haray no hiɗe mari hadisaji boy e rerɗinɗi jama on fi huntingol horuɓe ɓen fi wotta ɓe horu ɓe ronka koɓe huntoro nam nani ko karma koɓɓe yewten ɗo koye moƴƴere koni fi huntingol tori kala subhanahu wa taala yollata woni huntinteɓe tun yalla kan kadi woni huntinoɓe aywa na musa jon haray kadi en dasi ka suumayi haray hino woodi yimɓe ɓe tawata haray wonde mi wattane hilas mi yiɓe ka juulirde ka suumayi ɓe hottata ka suudu tenteni fayda wonde e téléma ñalɓe ñalaɗe sakkitorede jeɗen kono kawa ñawore fi ɗum noon haray ñawore muɗum ko ɗum ɗon inete al i'tikaf ko inete i'tikaf ka haala arabu bi mana ko ɗum ufinagol ko ɗum woni on ufinagol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ufinoton ɓe inni a wondema hari balɗe sappo sakkitoroje ɗen fof ka suumaye nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ufinoton ka juulirde hitande nde ɓe feƴƴinayno nde ɓe ufini balɗe nogay ko ɗum woni ɗum ɗon jannguɓe ɓen inni ko woni hikma muɗum ko wondema ko tertagol kala ko wiyete aduna naata jokka kala ko wiyete lahara ko ɗum inete al-i'tikaf balɗe sappo sakkitoroje ɗen sariya men on waɗi balɗe sappo sakkitoroje ɗen ka suumaye e nder hitande ɗen fof ɗa wawi immade yaha jinda ka makiti ɗaɓɓa inne ɗaɓɓa arsike mum on wano allah subhanahu wa taala inni ɗon famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur yahe ɗaɓɓon nguure fasahu ila fantashiru fil ard joni noon sariya on happi waɗi balɗe sappo sakkitoroje suumaye ɗen inni an julɗo on ɗeɗo balɗe sappoje e nder hitande ɗen fof naatu e nder suudu ma ka nder suudu allah cuuɗi ɓurɗi tedduɗe ɗin fof ko suudu allah ndun yaha naata nder ton taƴoɗa e ko wiyete aduna e nder balɗe sappo hara ko fi janggo tun wonɗa e miijitanade haray ko ɗum ndaren yurmede allah on subhanahu wa taala e nder 165 jours e nder hitande fof balɗe sappo pet allah inni ya ɗettuɗe ɗo naata ufinoɗa fi ñawdugol ɓernde ma nden fi ñawdugol ñawuji ɗi joguiɗa nden saabu si goɗɗo koko seydina oumar makuno kon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu haray hasibe hoore mon adoyon hasibede imamul ghazali kañum ko duuɓi sappo natuno halwa fi ñawdugol hoore muɗum haray noon e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam adoyoɓe nulede hari ɓe senotono gaari hira ka nder fammere ko ɗum an naɓaynoɓe ton ko wondema ko ufinagol wawa yewtudude allah joggo ko wiyete connexion direct kañum e allah subhanahu wa taala haray enen kadi ɗen yamira kala mo tawata ɓittinta
kala mo tawata hino mari tan ufinagol ka julirde e suumaye on balɗe sappo sakkitoroje ɗen fi honɗum fi taƴugol kala ko wiyete gurdam aduna tokkoɗa e kala ko wiyete lahara ko ɗum waɗi son tigui naati ufinagol haray noon ufinagol ngol sellata si wona e nder julirde son tigui ufineke kadi haray sariyaji no waɗa on tigui hidata e sonnaɓe jokkata piiji adunayankeji on tigui yaltata kadi e nder toon si wona hara ko nawnare ma hara ko ɓittende bimana hara ko darura ko wiyete ko ɓittende haray ufinagol ngol ko sariya on sar'ini ko fi ittugol yo on tigui kañum kadi heɓu balɗe nde tawata hara taƴoto ko wiyete soñdiaji aduna e ɓiɓɓe e ɓeyguli e ɗuman fof tawata hara ɗen balɗe sappoje ɗon hara ko Allah subhanahu wa taala jogodi affaire ko onon yewtidata ko onon ɗumanoto haray noon mo sutti ɗum ɗon accata saabu haray si goɗɗo watti joɗagol hasiba ellaji mum anda ko honɗum mankiri ko honɗum duwa waɗude ko ɗum waɗi son tigui ufinike haray ko janggugol alqur'ana e fi dina haray on tigui e inna wondema yamira haray nulaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam kono mi yewtiri noon haare ɓe ufinoto balɗe sappo sakkitoroje ɗe hitande nde ɓe feƴƴinayno nde ɓe ufini balɗe nogay haara hiɗen tori kadi jama on wurnutugol ɗen e on sunna noon joni noon goɗɗo no wawi inno kañum no hetto balɗe ɗiɗi balɗe tati hettota ko balɗe sappo sakkitoroje ɗen tun haara jangguɓe ɓen ɗon hino mari ko wiyete tafsili hino mari yewtereji si tawi woni an a heɓata tan balɗe sappoje ɗen fof natugo ka julirde no sellane tuma natata ka julirde o anniyoɗa miɗo min kadi miɗo waɗude itikaf bimana miɗo ufinade haysi ko leere goto wonɗa nder toon sa yalti hara hiɗa mari baraji kañum kadi e inne wondema ufinagol hara hiɗa mari baraji moƴƴanon joni ɗo ko wonande ɓe heɓali feere ɓen ufinoyagol ka julirde hiɓe wawi anniyagol yeru balɗe siko balɗe ɗiɗi heɓuɗa siko balɗe tati siko balɗe nayyi siko balɗe joyi sa heɓali few tuma natata ka julirde o anniyoɗa hiɗa waɗude itikaf ha yalta haray ko noon woniri haray nassuji boyi hino woodi ko jokki haray noon sahaba ɓen kañum e salafu salih ɓe wurnitayno ɗiɗo haray noon hino jeeya e sunnaji boyi hino jeneya e sunnaji wonɗo e mayde ko wiyete kon sunnatul itikaf haray hande jama on aduna on hippi ka ɓerɗe haray boyi faydi boyi anda fi oɗo sunna woɓɓe kañum kadi hino andi kono haray innay no mettani ɗum fi haray kadi ko yowodiri e fi sonnaɓe ɓen saabu haray joni heeɗe mari surtout e leyɗe porto ɗo sonnaɓe innay ɓe naata itikaf haray sellanta sonnajo natugol itikaf harana kanko e dunga e mawdi makko ɗum ko goo ɗiɗi hay siko e dunga e mawdi makko sikko e juulirde haray sellata par ce que himo wawi yawde toon hara mawdi makko no gasa hara hoolaki ɗum no haray ɗo sunnatul itikaf on haray sonnajo kañum itikaf mo duwa waɗuɗen koye waɗi itikaf on ka nder suudu makko ka nder chambre makko sabu haray hiɗe mari hande sonnaɓe buy accayɓe mawdi mum kadi ya innan wadde itikaf haray noon ɓe tertike ko woni wajibi ɓe yeehi ko woni sunna ɓay haray hiɗe gandi so inde wondema itikaf on haray ceernoɓe ɓe noyni ko sunna ɗoftagol noon mawdi muɗum haray ko wajibi haray ɗum ɗo ko fi sonnaɓe men ɓe haray koɓe wattagi ila moƴƴa wota ɓe sikku hara ɓe moƴƴinay woni tawa hara ɓe bonnay woni haray itikaf on ko imma kamɓe e mawdi maɓɓe ɓe yaa ɓe waɗidoya malum o si mawdi maɓɓe ala toon ɓe yaa ɓe waɗa itikaf maɓɓe on ka nder suudu maɓɓe haray ko nun sariya on yamiri amma tertagol mawdi maɓɓe e ka suudu kañum e ɓiɓɓe mum ɓe ya waɗoya itikaf haray ɗum ɗon sariya on newna ɗum ɗon kaka andintingol neniraɓe men ɓen e bandiraɓe men ɓen nam laaɓi mo ɓuri moƴƴude joddi ɗo tan ino laɓɓinani laaɓi fof ko yetti fi sunnatul itikaf tarki Allah subhanahu wa taala waɗo yimɓe ñentinoɓe on sunna mo tawata hino majjaka haqqille jama on tawfik joni nam oustaz joni ɗe ganda ka landal men sakkitoral eɗen gandi ko suumaye goɗɗo wolta fi suumaye wolali fi jemma lailatul qadr himɓe majja seeɗa ko yetti fi jemma lailatul qadr humpiteme o jemma lailatul qadr ko honɗotomo hana habbede ko honɗum hana gollede jemma lailatul qadr ko honɗum o mari de particulier par rapport e jemmaji hedditiɗɗen machallah haray ko wiyeten jemmaji ɗin fof on yi Allah subhanahu wa ta'ala no sendiri no ñalaɗe ɗen fof ko juma ɓuri moƴƴude jemmaji ɗin fof ko laylatul qadri ɓuri moƴƴude lebbi ɗin fof ko suumaye ɓuri moƴƴude Allah subhanahu wa ta'ala no sendi peji ɗin fof ko fi hon ɗum laylatul qadri inna laylatul qadri jamma darja par ce que ko inete al qadre ko jogi valeur mi mana ko jemma mo tawata hara hittuɗo ko honno noon o hittirta nden ñande seydina jibril kañum e malayika fof si jippike a leyga malayika no resansa e no winda inde tawa ɓen ka juulirɗe e tawaɓe ko woni ko moƴƴi kon ɗum ɗon no mérite innede ko ñalande teddude haray laylatul qadri Allah subhanahu wa ta'ala no yetti en honno waɗata laylatul qadre Allah inni wondema ko nden ñande ko waɗata e nder hitande nden ko fof eɓɓete
laylatul qadri ko nden ñande ko waɗata e nder hitande nden ko fop eɓɓete. joni noon haray si tawi ñande fi hitande nden ko eɓɓete kon tawi an déjà ɗa e nder hunde moƴƴere haray ɗum ɗon haray a jeeyama e yimɓe moƴƴuɓe. Allah noon no yeyti en ko ɗum laylatul qadri ɓuriri ɗiya jemmaje. o woni laylatul qadri khayrun min alfi shahr. ara nun ɗum inna anzalnahu fi laylatil qadr. haray alqur'anare nden daalol Allah ɓurgol teddude alqur'anare arde monti defte feƴƴunoɗen fou tata ko kayre ɓuri teddude, ko himɓe mayre on ɓuri teddude, ko annabajo mayre on ɓuri teddude. Allah inni wondema men fuɗɗike nde jippinde e laylatul qadr. joni noon haray ɗon hiɗen mari yewtereji ko ceernoɓe inni wondema alqur'ana on siko laylatul qadri o jippi ko inete laylatul qadri alqur'ana on ko ɗon jippi o fop iwgol ka Allah subhanahu wa ta'ala jippa ka sama e dunia wano no Ibn Abbas fe holliri noon. hande kadi noon ka o woni ɗon sama e dunia o jippori munajjaman ko inete munajjam ko jipporago seeɗa seeɗa kono hiɗen andi alquran on iwi ka Allah subhanahu wa ta'ala ari ka baytul ma'mur iwi ka baytul ma'mur ari ka sama e dunia iwi noon ka sama e dunia ari jippori noon seeɗa seeɗa kono iwgol mo ɗon ara ka kammu meɗen haray ko nde wotere nde jippori nden ñande kono noon hawrodiri kaka laylatul qadri. Allah inni men jippininde alqur'anare e o jemma jogiiɗo valeur. joni noon Allah ini wama adraka ko non andinma. joni noon ka haala arabu sa jangi halfere addi wama adraka ko piiji ɗiɗi ko imma ko piihum hittuko ma ko piihum hulɓini kon. haray ko piihum wama adraka mal qari'a oyi alqari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a ɗon koko hulɓini kon ɗum andinma ko woni dargal. kono wama adraka ma laylatul qadri ɗo ko welo welo ko mbo andinma on valeur sabu wama adraka ko non arirta ko fi jentotoɓɓen yo wattan e yila e koko wona e jantede ɗo. o woni laylatul qadr khayru min alfi shahr. haray laylatul qadri on no ɓuri lebbi wulure. janguɓe ɓen noon calculi ɓe inni lebbi wulure ko hawrata ko duuɓi 93 mi mana jemma goto ya yaw wurdita on jemma ɗon tawa ɗa ɓuri rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri duuɓi 93. joni noon si goɗɗo waɗi no laylatul qadri e nder duuɓi 10 e nder gurdam mum ma duuɓi 20 e nder gurdam mum andi ko moƴƴereji heewɗi ko ɗum waɗi on tigi koyo hitti nden ñande. haray noon hiɗen ɓaƴƴina ɗo woɓɓe yahay ton e jaarugol, woɓɓe yaha ka juulirde jaara ha weeta tawa hara janngale Qur'an. haray ɗon ko hitti ɓay tum woni Allah subhanahu wa ta'ala imminay seydina Jibril e malaika ɓen ɓe jippo koyo ɓe arɓe tawire daalol Allah ngol laawi ɓe aɗo kadi ɓe tawire hara hiɗa jannga ɗon ko hitta. masalan haray noon hina sabutugol jarayɓe ɓen kono haray si malaika no arude en fof hiɗen andi si ruwa inni hino arde visité ɗo sago makko so ari kama koyo taw hara piiji ɗo hittini ɗin fof fimu an kadi ko ɗin hittinɗa. donc haray ko innete jama on koyeɓe hitti janngo laylatul qadri na ya janngu deftere fiqha wona deftere tawhidi wona deftere ɗuma ko ya hippo e deftere Allah nden daalol makko ngol seydina Jibril kanko tigiri nulaɗo jippingol alqur'anare nden o ara o tawde e nden alqur'anare. haray Allah subhanahu wa ta'ala inni wonnama khayru min alfi shahr o yeyti en noon fiyo ɗum tanazzalul malaika war ruh nde ñande seydina Jibril e malaika fof jippoto ha ka suba kango hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala heɓugol ɗum. amma noon ko honde tuma laylatul qadri ko honto laylatul qadri woni hadisaji go ari inni ko e ñalande fuujunde no wawi wono ko ñalande fuujunde e balɗe 10 sakkitoroje ɗen no wawi wono ñande 11, ñande 13, ñande 15, ñande 10 inne wondema e jeɗɗi ñande 19. heɓoyɗen noon hadisa go arɗo inni a wondema ko ñalande fuujunde wondema ka sakkitore. ceernoɓe ɓen waɗi ijtihad bimana ɓe wakkili fi famgol ɓe inni wondema no tañƴina ndaren de konnguli ceernoɓe ɓe innali ko ñande 20 e jeɗɗi dey ñande 26 no wetude 27 ko ɓeyni ko hino tañƴina. joni noon ɓay ceernoɓen tigiri inni no tañƴinaɓe fellita haray enen koye wurnutu balɗe 10 sakkitoroje ɗen fof sa wurniti lewru suumayendi ɗum fof surtout balɗe 10 sakkitoroje ɗen haray la shakka fihi haray a hawrodiri e laylatul qadri ɓurɗo teddude enen nayen innu wondema ko ñande 26 no wetude 27 ko nden ñande tun wurniteten
sabu hare no wawi wonde hara ko ñande nogay e tati ma ñande nogay joyi hare enen koyen eto ɗen balɗe sappo sakkitoroje ɗum fuyi waɗata en wakkilagol e nder balɗe sappo ma yontere hare koye wurnutu ɗen balɗe sappo sakkitoroje ɗen fiyen hawrodir e laylatul qadri noon kala hawrodirɗo e laylatul qadre hare on tigi hawrodiri ko ɗaɓɓa kon sabu hiɗe mari hadisaji buy ɓeyni laylatul qadri no mari mandeji no jeeya e mandeji ɗin ɓeyni nden ñande hare hay nangue gen no change nangue gen hare no change yaasi on no change no wodi janggoɓe goo inni wo hay sa ɗetti ko haaɗi a maɓɓike nde malaika ɓe no jippo haray ko haaɗi kon a so'ata kono hande nateten haaɗi haala haray ɗum ɗon fof ko ijtihad ji bi mana ko ceernoɓe yewti fi kadi ya heɓu ɗum noon koye taw hara ko a hulowo Allah hara déjà ko a hulowo Allah maɗɗoto anda ɗin noon piiji si tawi woni ɓernde an déjà yorino ken hay simi maɗɗike ko malaika jippike mi so'ata donc moƴƴuɓɓen wawi so'ude ɗin ɗon piiji walla waɗu en ɗuma moƴƴuɓe haray ko torodirɗen laylatul qadri ɓay tu woni suumaye wallahi buyno waali ka nder gaburuji maɓɓe hiɓe yeeli si ɓe wuuro ɓay ɓe yeeyi ɓe hi'oyi piiji wonɗi toon ni hiɓe yeelino si laylatul qadri ma lewru suumaye a tawa ɓe ɓayno woni Allah subhanahu wa ta'ala tawni en enen wakkilo ɗen wurniten ndu lewru ɗo wurniten ɗe ñalade ɗo hayso tawi woni ɗe lebbi feƴƴuno ɗin ɗe wowi wurnutugo kono ɓeyden kadi wakkilade haray noon janggoɓe ɓen inni wa man arada al ula sahral layali kala faalaɗo heɓoygol tidirji dow on tigi hiiray jemma on tigi hiiray jemma siɗa faala hewtoyde jannatal firdaus ma siɗa faala hikkodiroyde e as-salihuna wa shuhada wal anbiya wal mursalin e annabaɓe haray hande kadi a wakkilto enen noon hande jamanu men enen ne ɓuttini sahabaɓe buy ko kafaje woɓɓe no surra yasin woɓɓe no surra Égypte woɓɓe no sulla partout hara ko fi dina enen noon hande ko ya jokku tun ko windi kon enen hande jamanu men hino way wasi goɗɗo moƴƴini ñamete ari inni ya ar ñama hande dina kan no newi ha ko ɗaɓɓira ɗe wo ko gollitirgol piiro ala e mum yennidiro ala e mum innugol accu ɓeygure ma yahin piiro e nokkel kaare ɗum ala ko ya fontu tun jangga gollitira hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en himɓe alqur'ana yo Allah waɗu en himɓe tawaɓe ko horuɗen kon e ko ɗumanniɗen kon fop haray Allah subhanahu wa ta'ala jaɓana en tawna en kadi suumayeji buy e laylatul qadri haray kadi okkora en kadi lanɗo moƴƴo ñiɓinowo nunɗal ka leydi meɗen tawata hara en wawa e wurudugol enen e ɓeygureji meɗen ka leyɗe meɗen ka julɓe ka tawɗe mawɓe men ɓen ɗon hara en hejjitali kadi mawɓe men ne'irɓe en diina so hi hande ɗen leyɗe portoɗe wolde fi diina ma laylatul qadri ma itikaf ko tawde haray mawɓe men ɓen haray tutuno piiji moƴƴi e meɗen ha addi enen kadi noon koyen wakkilo haray koko mawɓe ɓen tuti e meɗen hande ha hewtinɗe leyɗe portoɗo enen kadi ɓiɓɓe ɓe on ɗen jiidade ɗo ɗen hara na emen hatti enen kadi wawen tutude piiji moƴƴi e maɓɓe hara ñande goo kono wonɗen e waɗirɗe ni ɗi vidéo ji ɗo kamɓe kadi ko ni ɓe waɗirta vidéo ɗi ɗo fi ka diina e ɗi namuji men e koko tawruɗe mawɓe men ɓen yo Allah yaafo mawɓe men ɓen okka en ko faala ɗen tawna en kadi suumayeji boyi. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza ustaz ara mi weltike moƴƴa ɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe nani ko cheikh ɓen koɓe janni en ɗo koɓe janni e moƴƴereji ko woni e fi janngugol tinnagol janngol qur'an ko suumaye waɗugol qiyamul leyl hittingol fi huntingol yimɓe waɗugol i'tikaf e ɗaɓɓutugol jemma laylatul qadri jemma sappo sakkitiɗɗen donc ɗo gon haray karaɓɓe ningol o yeeyi ufinike jemma sappo sakkitiɗɗen ko suumaye o janggi ton qur'an waɗi ton qiyamul leyl nafaka ko huntoto ko huntodi e jama on haray hoɓeji ɗo jowi kala ɗum haray wakkilo ɗen waɗen i'tikaf on inchallah haray ɗum waɗen waɗugol ɗum no Allah subhanahu wa ta'ala hokka hen ɗiɗo peeji fomtori kala subhanahu wa ta'ala yo hoynan e ɓerde men nden softina en waɗen yimɓe janggoɓe qur'an waɗoɓe qiyamul leyl e waɗoɓe i'tikaf inchallah ɗeɓɓetoɓe jemma laylatul qadr awa joni noon haɗa cheikh weltori moƴƴa yewtere mon nden minen faala kadi ɓurtude naftirgol on joni tan moɗon faala masalan janggude e juuɗe mum ma janggude defte ɗe jannuɗon ma defte ɗe walli fiɗon mbeɗe gandi ɗon jannude ka réseaux sociaux ji mi falna haɗa jonde micro on ɗo walla noon men ko réseaux sociaux honto mi wawi yewde so mbeɗen faala janggude e juuɗe mum ma janggude defte ɗe jangguɗon ma kadi ha noon min soɗo walli fi defte ɗe tawno ine wawi min wallude e fannuji ɗum kadi yewta men fimo inchallah karaɓe ɓenningol haray weltinilan moƴƴa noon kañum kadi fe waɗugol interview on kañum e ɗuma Mohsinoun haray e site on hino wiye uddital diina on tigi walli fi ke kadi kadi defte haray ɗum ɗon fof hi oto ka vidéo ɗo ɓe affiche ay inde site on kañum e defte ɗen haray hila windi ada defte taallum al-lughati al-arabiyya bi thaqafati al-fulaniya janngugol arabu hara ko e naamu fulɓe ko fi non hon addi mi walli fi o ɗe defte sabu pay koye men koye leyɗe portoɗo haray hino janngude arabu kono ko hasi kon si naamu on hewti ko naamu arabu ɓen ɓe windata ton
enen noon ko haton jinɗen ko janngol diina kan hetten laamu men o hara laamu men o mutali ko ɗum addi yomi winduɗe defte ɗo haray hilan windi volume 1 et volume 2 inchallah haray ko defte jeego jokkodirɗe ɗiɗi jeɗe mi windiɗe haray kañum kadi ɗe alaka e yeyede ko satti haray ko 10 euro wotere kawtigi hikkori kadi fof haray hendoto nde inchallah haray min accay adresse amen on yiyay ɗum noon ka vidéo kañum e photo defte ɗen haray ko pular kañum e arabu haray meɗen tori jama on fof kadi etagol eteteɗen fof wurnideta namuji men ɗi lurra dina ɗin haray wawa kadi ɓantude fi meɗen ɓanta saabu si sontigi joɗike ha namu mum ɗanike haray ko ɗum waɗi fi makko kañum kadi ɗanike haray ko mawɓe men ɓen jogino kon ko en jogo e ko yaadi e dina kon fof jogitoɗen wurniten ha namu men on haray weltinila moƴƴa fi présentugol jama on kadi defte ɗe mi walli fi ɗen kañum e site on kañum kadi ɗo wawi natude a nder ton haray hilan waɗi gande hewɗe ina wawi janngude nahwu ɗo wawi janngude sarf ɗo wawi janngude balaga ɗo wawi janngude usul tajwid ulumul qur'an tafsir haray gande ɗen fof lan waɗi on tigui si naati ka uddital dina o yahay ka playlist o yahay o yiya defte ɗen ɗon fof o suuɓo deftere nde o faala janngude e leere mo faala janngude haray ɗum ɗon fof ko waɗira ko wawgol jokkugol technologie fewndi ɗon hannde saabu hannde adna on ko fewndi ɗo haray goɗɗo habbaki tun yawgol ɗaɓɓitoya karama kojo joni hiɗa wawi joɗade ka suudu ma an e ɓeygure ma siɗon faala fonton deftere nden naton ka site jangguiɗon ɗon ha ka faala ɗum wo haray ko ɗum addi yomin waɗuɗen defte meɗen waɗi ɓuuri defte 10 ton haray ha ɗo ni kadi meɗen jogui kadi projet kadi falli fayi fi moƴƴingol o dessin animé pay koy fi hara kajum kadi ko pular koye yewtata ko woni tun ɗon on haray no tekki no hatto jini financement molanaɗo kono ɗum ɗon fof ɓaytu woni e innen wondema anniya on si timmi laaɓi Allah subhanahu wa taala wonay ballo haray en fof ɗen torodiri daranagol ɓe fayɓe men fi yo futur man kadi yo taw hara hiɗen mari ko tambito ñande feƴƴi e meɗen. barakallahu fikum jazakumullahu khairan jazaa are musidɓe jelɓe tedduɓe on nani haɗa guital deftere nden ta'allumu lughati l arabiyyati fi thaqafati l fulana aywa tayyib donc haray inchallah haray musidɓe jelɓe tedduɓe haray weltanama ko heɗitiɗon kon e ko darɗon kon vidéo ɗo inchallah haray meɗen waynto on ɗo haray inchallah yidde ka vidéo men tataɓo ka vidéo men tataɓo kadi yewto inchallah ko yowti fi mawdou fi du'a gati karama ko emen go joɗoto joɗiɗo ni hannde yewti déjà fi at-tawba wattorgol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓɓata suuma yon tubugol en andi kono tubirte en tuubi inchallah karama koɓe hannde kadi yewti yando kono battorten Allah subhanahu wa ta'ala à travers golleji hettuɗi yewti ɗum kadi inchallah e ɓen ka vidéo men temmo inchallah ka émission men ɗo allol sumaye yewte kadi ko yewti fi du'a ko honno woni nafoore du'a ko honno ko dewal ka hona dewal ko honno kadi Allah subhanahu wa ta'ala torte fiyo jabinen en du'aji men nin ko alhaaliji honde on tigi hani siforde e ko sanga honde on tigi hani torgol Allah subhanahu wa ta'ala donc ɗum kadi yewte ɗum ɗo e nder vidéo ji men olgueɗe bismillahi ta'ala assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jomi an ko yajuɗo yurmede hawrindi men e sumaye barkinandu sumaye barkinandu لا والكسل ولا والبيع والإبادة